ngushimiye yuko uje kumva amakuru wateguriwe na Rugimbana kuri iki cyumweru. Ubururu bwatangiye kugaragara mu kirere cy'u Rwanda kuri iki cyumweru nyuma yuko SKOL ishyize hanze amakuru yuko ibiganiro biri kugenda neza cyane n'ikipe ya RAYON SPORT. Gusa harakibazwa byinshi. Reka mfate uyu mwanya mbaze Labin, umunyamakuru wa radio ndetse na TV1, agira icyo adusobanurira kuri ibi bya RAYON SPORT ndetse na SKOL. Theo, urakoze. Mbere na mbere umuntu yavuga ngo kuba SKOL n'ikipe ya RAYON SPORT bisa nkaho byongeye kugaragara ko ari igikorwa cyiza cyakozwe. Umuntu mbere na mbere yashimira ubuyobozi bw'ikipe ya RAYON SPORT, yaba sinavuga ngo abari bariho kuko n'ubundi baracyariho, ndetse na kanama ngishwa nama gacya kaje. Muri rusange mbere na mbere umuntu yavuga ngo ikibazo ahantu cyari kiri, biragaragara ko ari SKOL n'umuyobozi wa ekipe ya RAYON SPORT wa hano mu gihe cy'amezi 6 nubwo yari yajuriye. Ntabwo umuntu yavuga ngo cyari ikibazo cya SKOL n'ikipe ya RAYON SPORT, ahubwo ni ikibazo cya SKOL nk'uruganda, umuterankunga w'ikipe ya RAYON SPORT na perezida w'ikipe ya RAYON SPORT ku giti cye. Kuko aho bigaragarira bigaragarira kuri sinyatire zabaye kuri wa gatandatu, nta minsi irenze 10-15 habayemo ibibazo nk'ibi ngibi byavuzwe. Umuntu yavuga ngo ibibazo ni ibi. Urabyibuka byavuzwe ko kipe ya RAYON SPORT cyane uko bizwi RAYON SPORT ihabwa na SKOL amafaranga arenga miliyoni 60 ku mwaka yo kwitera inkunga kuko RAYON SPORT yambara ku myenda. Nyuma y'ibyo ngibyo RAYON SPORT igihabwa yabanje guhabwa igice cy'ayo mafaranga. Kuri wa gatandatu yemewe ko miliyoni 33 zari zisigaye igomba kuzihabwa mu gihe cyavo. No kuvuga ngo wahita uvuga ati kuki mu minsi itarenze 10 RAYON SPORT na SKOL bari bafitanye ikibazo cy'ayo mafaranga, ariko bamara kuhinduraho akanama ngishwa nama kaza gahita kazana iyo deal. No kuvuga ngo umuntu ku giti cye ni wari ufitanye ikibazo n'umuterankunga. Ibyo ngibyo byahise bigaragara mu kabanguzo miliyoni 33 byo ni igikorwa cyiza. Uko bisa rero nkaho wenda byabaye ikibazo gikomeye, bamwe mu bakunzi b'ikipe ya RAYON SPORT bakunze kumvikana bavuga bati umuyobozi w'ikipe ya RAYON SPORT ho muri iyi minsi ntabwo ari umuntu ushobora kubafasha. N'ikimenyimenyi cyangwa se uwavuga ngo ni ibihuha byahereye ku mukinyi witwa Salpongo Michel. Nubwo ndi bya mbere byo wenda umuntu atabigarukaho, wenda byagiye biba byinshi ariko dukoresha bifite fact. Salpongo ati umuyobozi w'ikipe ya RAYON SPORT ntabwo kuyo umuyobozi nk'uyu nguyu. Icyo ngicyo yarakizize kuko yavuze we uko abyumva nk'umukinnyi nk'umukozi w'ikipe, ariko uko abyumva siko ubuyobozi bubishaka kubibona cyangwa se nako byari bimeze. Ibyo ngibyo byatumye umukinnyi yirukanwa muri ekipe burundu. Ubu ngubu navuga ngo ni n'umukinnyi wenda ushaka kuburi ku isoko, nubwo hari n'amakuru navuga yuko we n'ikipe ya RAYON SPORT ku akanama ngishwa nama ashaka ko barumvikanye azakomeza muri ekipe. Icyo ngicyo kivuyeho haje umukinnyi witwa Drissa Danyogo, nawe asa nk'uwongeyemo ibyo ngibyo. Abafana nabo ku maradiyo atandukanye ntibatinya kuvuga bati iyi kipe irenze umuyobozi uriho uyu munsi. Noneho rero niba ibyo ngibyo byarabaye, noneho rikamo ngo n'ibibazo bimwe na bimwe muri ekipe byabagaho kubikuramo bikagorana cyangwa se kwihanduringa kubikura muri ekipe bikagorana. Uyu munsi niyo mpamvu wenda bavuga bati n'umuyobozi w'ikipe ya RAYON SPORT uriho, nubwo we wenda ibyo bihano bihari ariko yajuriririye, yahanwa amezi 6. Icyo yazize ni iki? Nawe ni ibitekerezo bye. Yaranditse ngo abona ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda abayobozi bari badagifitiwe icyizere n'abanyamuryango. Icyambere nibaza ko nta fact n'imwe yari afite ivuga yuko abanyamuryango batakara icyizere abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Iyo avuga ati kube nk'uko ubushakashatsi wenda nakoze ikipe A B C D bambwiye ko ubushobozi bw'abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda badashoboye, wenda aho ngaho rero bafite fact, ariko icyo gihe nta fact ihari. Urumva ni ibitekerezo bye bwite nk'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nawe yavuze ku bayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, byanatumye ajya kwisobanura. Mu kwisobanura byatumye basanga agomba guhanishwa igihe cy'amezi 6 atagira igikorwa na kimwe akora muri ekipe ya RAYON SPORT. Ariko mu by'ukuri umukinnyi wavuze nk'ibyo yavuze yaramwirukanye. Ntabwo navuga ngo wenda ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ryari bumwirukane. Oya, buri wese nibyo mpamvu bavuga bati buri mugabo agira amategeko mu rugo rwe. Ariko noneho hari amategeko ari rusange. Hariya hari gukoreshwa amategeko y'imyitwarire. Muri ekipe ya RAYON SPORT rero ubona ko wenda habayemo kuzanamo igihano giturutse ku muntu ku giti cye n'uburakari bwe kwirukana umukinnyi. Ibyo rero bye bisa nkaho byarangiye. Noneho tugarutse nda kuri iyi deal, none navuga nti umuterankunga
ikipe ya Rayon Sport yari afitanye ikibazo na perezida wa ikipe, si ikipe muri rusange. Ibiro bitumye baheze miliyoni 33 zigiye gutuma bongera wenda ni makeya bagahemba ikipe ya Rayon Sport, kuko nkuko bihari ikipe ya Rayon Sport irimo umwenda w'abakinnyi ukwezi kwa gatatu ndetse n'ukwezi kwa kabiri. Ukwezi kwa kane ko basa nkaho bamaze kumvikana, ariko akandi amakuru avuga yuko hari abakinnyi nabo batari bahabwa recruitment zabo. Urumva nabyo ni ikintu gikomeye. Hanyuma rero niba uyu munsi Rayon Sport yemerera izo miliyoni 33 zari zisigaye n'amafaranga menshi, uyu munsi ama equipe menshi guhagarika imishahara y'abakinnyi nuko bazi ko amafaranga ari kubura, n'amafaranga bagiye kuza bagiye kongera hayandi makeya cyangwa se nandi menshi bagahemba abakinnyi, n'ubwo igihe imikino izagarukira izaba imeze neza. Uti kuki noneho ku ifoto ya Ivan boss wa SKOL na yagaragayeho abo mu kanama ngishwa nama ntigaragareho abo muri komite yari isanzwe? Icyo ni ikibazo buri wese yibaza. Impamvu nuko uyu munsi akanama ngishwa nama k'ikipe ya Rayon Sport urabona ko ariko kari mu bikorwa cyane kuruta komite yari ihari. Ubona yuko ari basa nkaho bafite ingufu. Urugero, umugabo witwa GACINYA benshi bakunda ngo ni maître wa transfer zo mu Rwanda. Impamvu ni uko igihe yayoboraga ikipe ya Rayon Sport habayeho transfer zikomeye cyane abantu batari biteze. Uyu munsi rero kuba arimo baravuga bati hari ikintu yabuze gutanga. Dr. RWAGACONDO ari kuri iyo foto, n'umwe mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, navuga ngo bivugwa ko afite amafaranga menshi ashobora no gufasha ikipe ya Rayon Sport. Uyu Paul MUVUNYI nawe ari kumwe biragaragara ko ari umugabo wayiyoboye mu minsi ishize, yewe akanayifasha no kugira amatsinda ya Champions League. Icyo nicyo abantu mwibukiraho, ndetse no gufasha abakinnyi ku giti cye. Iyi rero deal ubona ko ari abagabo basa nkaho bakomeye bari muri Rayon Sport, batangiye n'igikorwa cyo kunegosia na SKOL ko igomba kugeza no kuri miliyoni 150 ku mwaka. Bisa nkaho ari gukuba kabiri kontra yari hari. Navuga nti muri rusange abagabo n'umuterankunga SKOL basa nkaho hari ibintu bikomeye cyane bashaka kugeza kuri equipe ya Rayon Sport, ariko bitewe nuko bazi kunegosia. Ambo nuko Rabin abidusobanuriye. Reka twikomereze muri Afrika. CAF yamaze gutanga inkuru nziza cyane ku makipe yamaze kuviramo muri kimwe cya kane kirangiza cya Champions League Africa ndetse na Confederation Cup, imenyesha yuko aya makipe yavuyemo kuva muri group stage kugera muri kimwe cya kane kirangiza nibura buri kipe muri Champions League igomba guhabwa amafaranga 550 by'amadolari. Hanyuma ikipe yasezerewe yarageze mu matsinda ikaviramo muri kimwe cya kane kirangiza muri Confederation Cup ikazaba ihabwa 275. CAF kandi ikaba yamaze gutangaza ko ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatanu aribwo izaterana igashyiraho itariki ndetse n'amabwiriza yazakurikizwa kugira ngo imikino ibashe kuba ya kimwe cya kabiri kirangiza muri CAF Champions League ndetse na CAF Confederation Cup. Komisiyo ya discipline ya UEFA yongeye kudutangaza igarura ibyabaye mu myaka 3 ishize muri sezo ya 2016-2017 mu kwezi kwa gatatu mu mwaka 2017 muri UEFA Champions League, ubwo Barcelona yakuragamo Paris Saint-Germain ku bitego 6-1. Ikaba yongeye igaruka ivuga ko igitego cyabonetse kuri penalty ya Suarez bamukoreyeho yuko umusifuzi Dennis Aitken yaba yarakoze amakosa, hanyuma ngo bakaba biteguye kuzamuhana. Ibi ngibi biragarutse nta nicyo byamariye abafana ba Paris Saint-Germain, nta nicyo bimariye n'abafana ba Barcelona, kuko n'ubundi iyo Barcelona yakuyemo muri kimwe cy'umunani ikipe ya Paris Saint-Germain, Barcelona yaragiye kurwamo na Juve nayigira ku mukino wa nyuma itsindwa na Real Madrid. Hanyuma nta kintu rero numva na gito byabikimaza rwose. Ibi ngibi ni nk'ubusutwa mugane wa Kanyombya. Ibi urumva kuko byamarira iki Chamana we nyuma y'imyaka 3 urabigaruye bimara ikizi. Dennis Aitken bakaba bategura kuzamuhana gahe ngoko aba nabo. Reka tuve kuri ibi ngibi twigire ku ikipe ya Liverpool. Virgil van Dijk, uyu mugabo w'umukogoto kabisa w'umusore, nawe uri kumwibonera. Uyu nguyu akaba yamaze kugura amatike ya sezo enye zose y'ikipe ya Groningen. Akaba yagurira abafana ba Groningen ngo badafite ubushobozi bwo kwigurira season ticket, icyo bita season ticket, wandi ugura sezo ticket ya sezo yose. Izo sezo rero yaguze sezo enye, hanyuma aya mafaranga akaba azafasha ikipe ya Groningen nkuko uyu mugabo Virgil van Dijk bitakaje kuri konte ya Twitter.
Timo Werner ari kuvugwaho amakuru menshi cyane, amakipe menshi ari kugenda mwifuza, yaba Manchester United, yaba Liverpool, yaba Chelsea ndetse n'andi makipe na Bayern Munich aramuvugwaho. Ariko uyu mugabo amakuru yasohotse akaba avuga ko ari kwifuza kujya mu ikipe ya Liverpool muri isama, bitakunda akazajyamo muri samita mu mwaka wa 2021 kuko afite clause liberatoire imufungura ikazamwerekeza mu ikipe ya Liverpool kuri hagati ya 35 na 36 z'amayero umwaka utaha. Tuva mu ikipe ya Liverpool twerekeza mu ikipe ya The Blues Chelsea, akayitwa Hakim Ziyech muri weekend akarahawe igihembo cy'umukinnyi w'umwaka mu ikipe ya Ajax Amsterdam, akaba gitwaye bwa gatatu kikurikiranya, akaba ari nawe mukinnyi wa mbere bikoze mu mateka y'ikipe ya Ajax Amsterdam. Tukiri mu ikipe ya Chelsea kandi ikaba bifuza kongera amasezerano Olivier Giroud ndetse na William Borges da Silva kureba ko yakomezanya n'aba basore. Reka turebe hange amaso. Robert Lewandowski akaba atangiye kugaragaza burya utangiye kubona abakinnyi batangiye kuvuga ku mukinnyi w'indi kipe ko bamwiki club yabo mwifuza agatangira no kugenda bamuvugaho, bisa nkaho bimaze kugera ku rwego rufatika kabisa, ibintu bisa nkaho bigiye gucamo. Akaba rero Robert Lewandowski nawe yavuze ati n'umukinnyi w'agatangaza cyane kabisa, ufite ubuhanga bwinshi cyane, avuga kuri Rowasane, umusore ukina ikipe ya Manchester City usigaje umwaka umwe wa kontra mu ikipe ya Man City. Hanyuma Man City nayo ikaba ishobora kuba yiteguye kumurekura muri isama, ariko igiciro kiracyari cyakine ntigihinduka, ni hagati ya miliyoni 70 na 80 z'amayero nizo Manchester City yifuza, mu gihe Bayern Munich yifuza kumutanga ku miliyoni 35 z'amapaundi. Iprofise yuko uyu mwaka Sane aramutse atagumye mu ikipe ya Manchester City bakaba bamurekura umwaka utaha ku buntu. Lucas Torreira, umusore w'umunyayirigwe mu ikipe ya Arsenal, we akaba ashaka kuvamo akaba yagenda muri isama nk'uko umwagenti yabitangaje kuri konte ya Instagram Oscar Pablo Bentancur. Yifuza ko uyu musore we yava mu ikipe ya Arsenal muri isama. Reka tubihanga amaso. Reka tunyarukire mu nkuru zagiye zandikwa muri ibinyamakuru byinshi bitandukanye muri iki gitondo. Daily Mail ikaba uyu munsi yabyutse yandika igaruka rya Bundesliga, akaba ari cyo kintu cyagarutsweho cyane muri iki kinyamakuru, bandika ko hari byinshi kabisa byo kurebwaho nyuma yuko iyi saison yamaze kugaruka mu gihugu cy'Ubudage. Ku munsi wa mbere waranzwe n'amacelebration yo kutegerana, byaranzwe no gusimbuza abakinnyi benshi mu gice cya mbere kikirangira, byaranzwe n'abakinnyi bagiye basa nkaho bananiwe mu maguru, byarangiye kandi berekana kabisa ko kuri bench abakinnyi bagomba kwicara bambaye udupfukamunwa ndetse bakanagenda bashyiramo intera hagati yabo ko bagiye bicaranye, nta bafana bari muri stade ndetse abatoza nta mask bambaye. Ni bimwe byagiye bigaragara muri Bundesliga nk'uko ikinyamakuru Daily Mail cyabyanditse muri iki gitondo. Mundo Deportivo, ikinyamakuru gikomeye cyane mu gihugu cya Espagne, cyo kikaba kigaruka ku musore Serginho Desti, akaba ari umusore w'umunyamerika w'umuhanga cyane ukina inyuma ku ruhande rw'iburyo, akaba gushashwa cyane ikipe ya Barcelona. Akaba rero iki kinyamakuru kinakomeza muri inkuru kivuga ko Nelson Semedo byaba ari iherezo rye mu ikipe ya Barcelona kuko Barcelona iri gushakisha Serginho Dest. Mundo Deportivo kandi kabikomeza ku nkuru ya Nelson Semedo ivuga ko Miralem Pjanic ashobora kuba yaza muri Barcelona, hanyuma Semedo akayerekeza mu nzira zimwerekeza mu ikipe ya Juventus. Ikinyamakuru AS kandi mu gihugu cya Espagne ku mutwe w'inkuru yacyo kikaba kivuga ati no high vacuna contra Haaland. Amaye nkawe ibyo Espagne nsigaye nanjye ndi mu bijyane, bivuze ngo nta rukingo na rumwe waba ufite rwakingira Haaland rwamuhagarika kugira ngo atsinde ibitego. Abanyamakuru bazi kwandika inkuru nziza cyane. Akaba rero uyu musore ikinyamakuru AS kandi gikomeza kimutaka mu buryo bukomeye cyane kivuga ko nta rukingo waba ufite rwakingira Haaland ngo atagutsinda ibitego, nyuma yuko derby ya mbere rero ahura n'ikipe ya Schalke 04 yanafunga igitego ku munota wa 29 aterekamo igitego, akaba iki gitego cye cya mbere atsinze muri derby ya mbere yakinaga. Hanyuma kandi uyu musore nagatangaza akaba amaze gutsinda ibitego 10 muri umwaka wa 2019 2020 muri competition eshatu zitandukanye, ibitego 10 muri competition yose. Oho, nagatangaza kandi nandwo cyakibura. Ikinyamakuru AS kikaba kinongeraho yuko uyu musore ari gushashwa cyane ikipe ya Real Madrid. Ikinyamakuru kandi Sport nacyo nticyatanzwe ku nkuru ya Serginho Dest kivuga ko ashobora kuba agiye kwekeza mu ikipe ya Barcelona. Ikinyamakuru kandi kikaba cyagarutse kuri Lautaro Martinez nkuko mubibona, akaba rero ari umusore ikipe ya Inter de Milan iri gushakirwa cyane ikipe ya Barcelona. Akaba rero cyo hubwo cyamaze gutera imboni ku mukinnyi wasimbura Lautaro mu gihe yajya muri Barcelona ava muri Inter de Milan, kikaba cyabonye ko ari umusore Dries Mertens w'ikipe ya Napoli ushobora guhita yerekeza mu ikipe ya Inter de Milan, dore ko yifuza kuguma mu gihugu cy'Ubutaliyani. Uyu musore Dries Mertens yamaze kuvuga ko atifuza kujya mu ikipe ya Chelsea.
Sport kandi ikaba yagwanze kugaruka kuri Miralem Pjanic. Uyu nguyu akaba rero bifuza ko ikinyamakuru Sport kandi cyongeye kugaruka kuri Miralem Pjanic, umusore ikipe ya Juventus ukaba ashakishwa cyane ikipe ya Barcelona, ariko Barcelona ikayifuza kuba yakora icyo bita swap, umwe mu bakinnyi akava muri Barcelona akajya muri Juve nayo ikabaha Miralem Pjanic. Estadio Deportivo ikaba igaruka ku nkuru ya Borja Iglesias, akaba umusore ikipe ya Betis Sevilla, akaba rero we ngo yifuza ku munsi wa mbere wa Espagne championnat mu gihe zabigarutse yuko bagomba gukubita ikipe ya Sevilla kugira ngo bakomeze gahunda zabo zo gushaka itike yerekeza muri Europa League umwaka utaha. Ikinyamakuru Marca cyangwa se Marca nkuko benshi bakita, akaba rero cyagarutse ku nkuru nacyo kivuga kuri Brot Haaland kabisa, kari intwaro imwe mu ntwaro zikomeye cyane zo kugukubita ugaceceka. Iyi ngingo ni intwaro yo kuguta muri silence. Lala, ikinyamakuru Marca, abanyamakuru beza muri Espagne bazi kwandika kabisa. Ikinyamakuru Equipe kikaba kigaruka rero ku bitego ndetse na Bundesliga uko yagarutse, ndetse kina shimagiza abasore babo b'Abafaransa uko bitwaye ku mukisi wa mbere ubwo ikipe ya Borussia Mönchengladbach yatsindaga ibitego 3-1 ikipe ya Eintracht Frankfurt. Akaba rero Alassane Plea we ku munota mbere amaze gufungura amazamu, ndetse na Marcus Thuram waje gutsindamo igitego cya kabiri ku ruhande rw'ikipe ya Borussia Mönchengladbach, bavuga ati retour kabisa ikomeye cyane mu gihugu cy'Abadage. Corriere dello Sport, ikinyamakuru gikomeye cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani, cyo kikaba kigaruka ku nkuru ya Marcelo Lippi. Akaba rero uyu murejande we avuga ati umupira w'amaguru ugombe ugarukane agaciro mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ibi arabivuga nyuma yuko Giuseppe Conte, nkuko kandi ikinyamakuru kibikomeza kibigaragaza kuri Corriere Sport, ko Giuseppe Conte akaba ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'Ubutaliyani, yifuza ko hari utuntu tumwe na tumwe twakakozwe mbere yuko guverinoma itanga itariki nyayo Serie A yagatangiriye. Abategura Serie A bakayifuza kureka ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko Giuseppe Conte mu kiganiro n'amakuru kuri wa gatandatu we akaba yavuze ko yifuza ko hagatanzwe utuntu tumwe na tumwe twagakosotse, ndetse harimo no kwerekana umutekano hamye amakipe n'ingamba bifuza gutanga kugira ngo umutekano uzagaragare ku bibuga mu gihe shampiyona bigarutse, kuko guverinoma y'Abataliyani ibona ko umutekano y'amakipe yavuze ko azatanga udahagije. Na nyuma yuko kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani hari kugenda havugwamo inkuru yuko Parma yamaze kuba ibona ka ebyiri z'abakinnyi baba baramaze kwandura COVID-19. Coronavirus, ibibazo ni ibibazo. Reka tunyire mu kinyamakuru Tutto Sport, nacyo kikaba dufite inkuru kuri iki cyumweru yuko Jorginho yashobora kuba yajya mu ikipe ya Juventus ikaba iri gushaka wasimbura Pjanic, kuko Pjanic ramutse agiye mu ikipe ya Barcelona asa akanga kuza. Bakaba rero bifuza Jorginho yuko yamusimbura mu ikipe ya Juventus agasimbura Pjanic, ariko nanone bakaba bavuga ko biramutse Chelsea itifuje gutanga Jorginho bataramutse batumvikanye, iki cyamakuru kikagikomeza kivuga yuko bahita bashaka umusore Paredes w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Katuve mu gihugu cy'Ubutaliyani twekeze mu gihugu cy'Ubwongereza, ikinyamakuru The Star cyo kuri iki cyumweru kikaba kigaruka ku nkuru ya William Bogas Silva baganiriye, ababwira ko benshi mu bakinnyi batifuza kugaruka kuko babona ko atari cyo gihe cyo kuba bagaruka nyuma y'ibyo coronavirus iri gukorera hara mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba avuga ko abakinnyi benshi b'inshuti ze ndetse n'abamwegereye babona ko atari cyo gihe cyo kugaruka, mu gihe Premier League yifuza kugaruka ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko ureba ko abakinnyi benshi hafi ya bose rwose ramajorite bona ko batari tayari kuba bagaruka. Ubwo rero naho kwicara bakazareba icyo bakora mu bayobozi ba Premier League. The Star kandi kabigaruka ku nkuru ya Tanguy Ndombele akari kwifuzwa cyane n'umutoza Antonio Conte mu ikipe ya Inter Domira, ariko Mourinho akaba akivuga ko akiri umukinnyi we uyu musore Tanguy Ndombele ntahajya. Reka dusoze zangaha amakuru yone n'abateguriye kuri iki cyumweru, nkubaza ngo uyu nguyu yafana yihe kipe?